twavuganye mu kwezi kwa munani ko nzaza gutanga inkwano nibwo telefone yahise iba bloke n'akazi nari ndimo numva karananiye nibwo nahise mbona message ku yindi nimero imbarira ngo bite ngo ubahora ari sheri wawe ngo ntibigikunze ko mubana ngo yaronse undi bagiye kubana hanyuma amafaranga yarariwe atari na make batubwiye ko ari miliyoni magana ngahe muri miliyoni 1,800 byara amanyarwanda byara amarundi kubana n'icyo gikomere kugeza n'uyu munsi wa none igitekerezo kuzongera kugira undi mukunze kubitekereza numva nta gitekerezo mfite kuko ndacyafite igikomere. Hello people, nizere ko mumeze neza cyane aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Twongera kubasuhuza no kubaha ikaze mu biganiro bya yawe TV bakuzana kudukurikirana no kuba natwe umunsi ku munsi. Daga kandi mwibutse ko dufite website kugeza amakuru yizewe ni y3yawetv.com. Urayisura ukamenya isi bayerekeza ikintu cya mbere n'amakuru. Turi kumwe n'umugabo tugiye kuba tuganira baza kuba bamenya story cyangwa se inkuru imugenza kuri yawe TV. Tutanya tumuha ikaze, tubaha ikaze kuri yawe TV. Murakoze cyane. Muri amahoro? Ndiko ndamahoro. Tuguha ikaze hanyuma watangira wibwira abadukurikiranye. Amazina yanje nitwa Jean-Marie Minani. Yego. Jean-Marie Minani. Yego. Minani ni muntu ki mu magambo make? Ya Jean-Marie Minani ndi Umurundi. Nkaba nsanzwe nkora akazi k'umwuga ino bijanye na cuisine. Yego. Yego niko kazi nkora. Yego. Okay. Itwa Minani mwamaze kumwumva niwe tugiye kuba twibanira. Hanyuma dutangira inkuru yacu. Ni inkuru imeze gutuje gusangiza abanyarwanda cyangwa se n'abandi bantu baba badukurikiranye bari mu bice bitandukanye. Yego. Inkuru mfite ni inkuru y'akababaro kandi y'agahinda kandi itigeze inezereza mu buzima. Ari nacyo gituma mvuze ati reka ndayishikirize abagenzi banje nabo bayumvireho. Yego. Ni ukuvuga ngo ni umukobwa twakundanye tumaze gukundana ntabwo yatinze kunyemera urukundo ariko yambariye ati kuko nawe ubwiwe yavuga ngo nimba uri mukuri kujya kuntu abakobwa bazavuga ngo uri mukuri cyangwa se niyo ibintu by'urukundo byanga ndamusezera ngo ati nukuri nibyo ndi kukubarira n'ukuri avuga ati okay nta kibazo reka tubikore. Nibwo rero twakomeje turakundana kandi muri ico gihe ntabwo twigeze dutinda mu rukundo. Ntabwo twigeze dutinda mu biganiro ahubwo twakomeje gukora ama projet y'urugo. Ico gihe rero nibwo twahise dukomeza turakundana twongera tugurana ibikoresho nawe nyana yibona ko urukundo rumeze neza kandi ibintu biri kugenda neza. Nibwo ico gihe twahise dushinga umwanya wo kuba twagura ibikoresho bya nyavyo. Muri ico gihe turavugana amafaranga kuko ico gihe maze kuba ndi Burundi, ico gihe nari Burundi ubwo twakundanaga nibwo nahise mu areti rero naronse akazi mu Rwanda. Birakunda ko nashaka kuja mu Rwanda kugira ngo ndebe ko hari ico narushirizaho ku kazi mfite handi Burundi nkagenda kureba mu mahanga n'ikintu hakura kirushiza ya mafaranga. Aranyemera ati nta kibazo uzagende. Nibwo rero nahise nza mu Rwanda maze ugenda mu Rwanda urukundo range rwarakomezaga maze ugenda mu Rwanda rero nibwo nahise maze gufata akazi neza maze gufata n'ifaranga ubwo nahise muri rero amafaranga ari kuboneka ni gikikeneye kukugwa arambara ati ikintu keneye kugwa ni ibi na biriya nkaza muhereza amafaranga agura ibikoresho nawe akaja mu isoko akanyereka ibintu yakoraga ngo atoke nta kibazo. Bikwekaga yabiguze cyara bifotoraga. Yarayifotoraga mbare ko ari mu isoko. Avuga ati okay bigura uko nyene uko nyene. Yego. Muri ico gihe nibwo twakomeje tugura ivyo bikoresho ariko kugeza mu kwezi kwa mbere muri 2020 nubwo twahise tumaze kubona ko ibintu byarangiye tavuga ati ibintu bisigaye nibi nawe bango etoke amafaranga nanga arambaye ati amafaranga naya cyanda muhereza.
cyo turahana rero na gahunda y'urubanza aribwo ubukwe. Muri icyo gihe rero tumaze kubikora turavugana n'amafaranga y'inkwano, yego, kuko burya mu kubana n'umukobwa arakubarira ati none se uzanywa ngahe, bizagenda gute? namwe bitewe n'ubuzima reka uzagukwe amafaranga aya. Ayo mafaranga nibaza kuyavuga nta kibazo kuba nayavuga. Nta kibazo. Amafaranga twavuganye ko bitewe n'uburyo nari mfite akazi ndi jenyene nawe nta kazi yari afite, namwe ati jewe nzaguka amafaranga angana n'imiliyoni 2. Muri icyo gihe yarabyishimiye ntiyabyanze, ko yavuga ati n'ubundi uri uwanje. Icyo gihe rero tumaze kuyigeza uko nguko hasigaye amafaranga, ubwo twavuganye mu kwezi kwa 8 ko ubwo nzaza gutanga inkwano, nibwo telefone yahise iba bloke. Icyo gihe ntangura kumererwa nabi, umutima urasimba, ndibaza eske nibiki byatumye telefone iba bloke. Nibwo nahise nkomeza ndamushakisha ku yandi matelefone, ngiye kumushakisha ku yandi matelefone sanga ari ku murongo. Nguvanga ku kanya nyamaze kumbera ko ari ku murongo, nibwo nahise nuguza telefone WhatsApp yindi muri telefone yanje, ndamwandikira ese kuki wambrotse. Icyo gihe ntiyasubiza. Cenca ku bandi bagenzi namwe ati mumbarize impamvu yambrotse. Ntibasubiza. Uwa kabiri niwe yahise amusubiza ngo ni nihangane ngo azansubiza ngo nta kibazo. Icyo gihe umutwe uratakara, ndavuga nti ibi bintu ni ibiki. Ndakomeza nta n'igisubizo nigeze ndonka kuva icyo gihe. Kandi kuva icyo gihe umutima wahise ugumutera mene ku mutwe, nibaza impamvu ibintu byose biri kumbaho. Ndavuga ati ni ibiki ko atari kumbara kandi mane ku murongo yamborotse. N'akazi nari ndimo numva karananiye. Nibwo nahise mbona message ku yindi nimero imbarira ngo bite, ngo uwahora ari sheri wawe ngo ntibigikunze ko mubana, ngo yaronse undi bagiye kubana ni kandi bemereje mariage. Icyo gihe sinkubesha, telefone yahise nyijugunya maze kubona iyo message. Cyane gutekerezaho ibihe twanyuzemo nawe, ibyo twakoze nawe, byumva birambabaje kandi cyane. Ndamusubiza ese urinde unyoheje message, ese iyi message unyohereje iri mukuri cyangwa se n'ububesha? Ngo uko nkubariye nuko nyene. Ndamwete ese kuki we ari we tuzinanye ubuzima bwanjye nawe atigeze amishuka mbariye nti bimeze gutya na gutya ko agafata decision yo kumbroka. Ngo nuko nyene uko mbikubariye ngo nuko nyene. Ndavuga ati karabaye n'ukuri karabaye. Ngira ubwoba, ubwoba buranyica, uburakari burarenga. Nibwo kuva icyo gihe nahise niganira abagenzi banje ndabarira ikibazo cabaye. Abagenzi banje baratereka tugufashe turebe uko biza kugenda. Nibwo amaze bamwe wo muri channel muri WhatsApp yewe ndayohereza umutipe wo muri Tanzania bone namuhuje nawe bakiri Burundi. Muri make yari umugenzi wanje ati ikintu yagira umukobwa yace genda kandebera ikibazo yagize akambarira. Icyo gihe rero maze kumuha bavugana impamvu ahisa acara mu boroka. Cyande bundi mugenzi ari mu Rwanda aramwandikira we baravugana, ariko je ntabwo byakunda ko asubira kunsubiza ibyo mubajisha. Aramubwira ati ngo nukuri ngo byarabaye ngo ibintu ngo twakoze ngo nibijya nyene nti kandi ngo nta kindi kintu turi bushobore kuba twakura muri ico gihe. Uwo mutipa acaranyoza message. Ndababara kandi cyane. Hashize icumweru nibwo yahise aza kunyandikira ngo bite. Icyo gihe nta sheri ntiyagize ashobora no kuba yavuga ngo sheri, ahubwo yambariye nti Jean Marie ni bite. Ni sawa, turakomeye nti yego.
ndamubara ati ese ibintu nigeze numva nibyo cyangwa se sibyo ngo ibyo nakubariye ngo nibijya nyene ico gihe nagatima gatangiye kugaruka ahubwo naca yongezamwe ibindi avuga ngo ni kurya nyene ndavuga ati Imana yanyibagiye n'ukuri ndavuga ati nta handi hantu ngiye gukwigwa ntangwa kumubaza kuki wakoze ivyo bintu ntumbariye na kimwe agatangira kumbarira ngo nukuri ngo byarantunguye ngo nihangana ndamubwira ati kuki nihangana kuko ushaka kumbarira ngo nihangane kandi ibibazo byose urumva ko ibintu byose byabaye kandi wari ubizi gute wamburotse ngo yango nukuri ngo nyihanganire ngo impamvu ngo nakubrotse ngo nako ngo sinakubrotse ngo ahubwo nise mboroka ngo abantu bose bari muri WhatsApp ngo nawubwiramo namure ati ntivyashoboka ntago ava ko ndi umusheri wawe nyumutango uvuga ngo wasanze wisanze nanje wamburotse ntabwo ati ntabwo bikunda ahubwo ni imitwe iri kunkorera ndavuga ati rero kugira ngo basi vyorohe uwo muntu mwakundanye kuva ryari ngo nta nkuru nakubarira ati kukiberiki ati nta nkuru nakubarira ati bari kubyumvise nuko nyene ndavuga ati akaba kabaye nibwo ico gihe nahise mbiri cuya cyinshi ndananirwa bikomeye numva nta n'ijambo na rimwe noshobora kuba namusubiza ndavuga okay uwo muntu gutwaye ni umunyamahanga ni umuki ngo yego ni umunyamahanga nuwaye ngo ni umutanzaniya ni sawa mwahuye gute mu gihe uvuga yuko iyo Maria mwahise mufata umwanya guca mukora mariage ceke muri ako kanya arambarira ngo nanjye ngo byarantunguye ntibishoboka none se yagukoye ngahe ngo abavyeyi ngo baravuganye ngo atanga ngo miliyoni 4 ndavuga ni koko ubu ngubu je amafaranga twari twavuganye wahise ubona yuko ayo mafaranga miliyoni 4 ahita zishobora kuba zakubeshaho mu buzima bwawe bwose miliyoni 2 nari niyemeje kuzatanga niyo uhise wanga uhituza kumva amafaranga ko ari menshi ubona kuri je kwa amafaranga natanze ko ari makeya nese uribagiye ivyiza nagukoreye mu rukundo uravyibagiye ngo nukuri ngo ni wihangane ngo byarabaye ngo nta kundi noke muri make rero unteye indobo ushatse kunyereka yuko wakurikiranye amafaranga nimba izo miliyoni 4 ugiye kwakira ese uzazakira cyangwa zakira famille yawe gute je utemeye ivyo twavuganyeho kandi urwanza uko twabupanze kandi kagenda neza gute unsubije hasi gute unyononeye ubuzima bwanje bone nihangana reka nkubwire ico gihe twahise turashwana biha birebire nibwo ico gihe nsamuti okay ko wabipanze bikaba byakemutse sinagira ubusa fata amafaranga y'ibintu byose twaguze nibuzi neza ko wabiguze urabishira muri iyo urabibika ni kwanza kugeza kakanya maze kubona ko ibikoresho tigeze ubigura namba ahubwo wagera unyereka amafoto iri mu isoko ntubigure nkeneye rero ivyo bintu ndabibike nzabihe undi tuzabonana ngo nta kibazo ngo nzabiguha nibwo nyuma rero tumaze kubivugana arambarira ngo shaka umuntu ngo azaza kubitora ndamuhamagara ndamuhuza n'umuntu aza kubitora ariko agacambarira ngo bimwe ngo ntavyo naguze camumera ko kanya ngenda avuga ati sa nimwe ntavyo waguze kubera iki ni kandi uzi yuko wamyeretse yuko uri kugura ibikoresho ni kandi ukanabinyereka rero kigira ngo byorohe rero ntiwiri gurankoresha umwanya kandi n'umwanya wantesheje ari munini fata amafaranga y'ibintu byose twaguze ushiraho ngaho dukore controle tubare tuko nagiye nandika rero ndakeneye ko dukora controle tumaze kuri iyo controle nta kindi kintu cyasigaye twase dufata amafaranga turaya controle cyasanga n'amafaranga agera ku miliyoni n'ibihumbi 800 by'ibikoresho byose twari tumaze kugura
amaze kuyumva uko nyene amanga amafaranga ni menshi cyangwa ati okay nimba ari menshi fata ibi nabiri ko mbana amafaranga nakohereje yonyene niyo ndi kubara uraye ko adakwira utabikoze jewe ubwanje turahura ni kuko umenya umutwe kandi ndarengewe kandi cyane cyane rero mpereza ivyanje ico gihe amara ngo ngiye kuyashaka kuva ico gihe ni twangiye gusubira kuvugana cyane bahuza n'undi mutiti munshakire uyu muntu mumumfatira nahubwo mushengeze mu mushire mu mutabera ni kuko ndamushira mu mwanya w'abateka mutwe ndatanga nimero maze gutanga nimero nubwo yumva bamuhamagaye agahita baboroka ico gihe ntibyasubiye kurangira byahise birangira nitwongeye gusubira kuvugana reka nkubwire uyo mukobwa ibyiza namukoreye byari byiza ni ukuvuga ngo nta muntu n'umwe w'umuhungu yashaka kuba yarakoreye ibyiza uwo mukobwa yarabayeho nabi yari imfuvyi yaratunzwe n'imiryango jewe ubwanje yarambariye nti jewe nta mama nta papa mfite kandi nta kazi mfite naho ntuye barangaburira rero kuva ico gihe nahise muti ahubwo urakoze kwimbarira nanje nta mfite umuvyeyi umwe reka dukorane tugwanye urugamba turebe ubwe tuzabana twiruhutse mu buzima twanyuzemo nta kibazo nibwo ico gihe rero famiye bahise bamwanga batangwa kumugaburira nabi ico gihe arambarira ngo ntize ndamurasiyona nta ntege nigeze ngira ahubwo naguma nkura mu mufuka murasiyona kugeza aho ngira urutonde rwo kuzana murasiyona ku kwezi aca ndamuheza amafaranga ico gihe babona n'ubundi ntari kuhava nibwo ico gihe bahise bashaka kumwirukana amweti wewe babarire ko wimirije urubanza mariage ti kandi umusore ari hanze ari kurondera ubuzima ico gihe nabwo nyene ntibigeze bavyumva bari bamutunze yabaga ibujumbura ico gihe nabaye bamutunze nabi cyane ati rero reka nkwereke wowe kuri ibintu ugenda upangushira hariya nta kibazo sibyo muri ico gihe bahita baramuroga bamaze kumuroga bamuroga ukuguru kuravyimba kungana gutya arakunyereka ngira ibibazo amwete rero ja kwa muganga ugiye kwa muganga biranga amwete rero ja mu miti y'ikirundi agiyeyo baramuvura arambaye amafaranga naya bitanohereza sa 20 ico gihe amaze gukira bongera muroga ukuboko kuravyimba nabwo ambarira ngo nimuheza amafaranga ndamuhereza kuva ico gihe mbani yamwitaho ibyo byose nari mubariye byabaye ivyamaze kuri we byarambabaje no kwihangana birambabaza kugeza aho numva ashaka no kuba nakwiyahura kuko muri jewe nta kindi kintu nari nsigaje kuko nahuye n'ubuzima bukomeye kandi bubi ndavuga ati ivy'urukundo ngiye kubivamo kuko nta kindi nsigaje niko ndevye aho ngeze nta kindi ndavuga nti ngiye kubivamo pe kuva ico gihe umwana w'umukobwa bitewe n'ivyo namukoreye n'abagenzi banje ivyo bampanuye bambariye nti nta kundi heba byabaye umwana w'umukobwa n'ubundi ntiyagukunda nahubwo yari afite uwundi muntu bakundanaga ubwo yari inzaza kwakiriza miliyoni 4 kamwe mwakuranye ni miliyoni 2 mwe mwavuganye akazirengagiza muhebe nta kundi ico gihe nta kindi nahise mvuga nahise ntuzanja ngaho akazi mpita ndahagarika ako kazi nako nyene karambabaje ko naronkera amafaranga meza kandi ico gituma naje nashaze guca nkora ubwo bukwe vuba vyihuse ico gihe nahise mpagarika akazi manza ngaho ndatuza maze gutuza nubwo nahise nshakisha kandi kazi nako nyene nako ndimwo nikambesheje uko nta gafaranga ndi kuronka
nkuko nakaronka mbere ariko ndabishima kuba mpari ndakomeza nibwo namaze gutuza nibwo nahise mbona umwana w'umukobwa aranyandikiye ndamusubiza arambarira ngo bite ni sawa ndamusubiza se urugo bimeze neza nti yego ni nta kibazo nta byinshi niwe ndamubaza ndamubara ati ariko warakoze ariko icyo wamenya coco mu buzima bwanje nawe twanyuzemo uzavyibaza nubwo uzaba ufite abana babiri cyangwa se barenga ibyo wankoreye watumye ngira n'ubuzima bubi nugeze ubu ngubu nta kintu na kimwe ndi kwifasha nta nuko wanciye amaboko y'ubuzima bwanje nari ndimo ni kuva ubu ngubu ndi hasi ariko warakoze ariko icyo nkwijesha tumusore izina arabizakugaruka ni kuko warankomerekeje ni kandi bikomeye aravuga ngo nihanganye ngo nta kundi ntukete kwihangana narihanganye ntari kuzabigoberamo ibibazo nimba wirukaye amafaranga naho igihe uzayishura inshuro zirenga nta kibazo kuva rero icyo gihe tumaze kuvugana aya magambo telefone iwe yahise ayivanaho n'amatelefone yahise ayitavanaho kuko nayo ngiye kumureta ese amafaranga y'ibikoresho byanje cyangwa se ibyo bikoresho bimeze yahise bivanaho byose kugeza na n'ubu ntituvugana nta na gato nibwo nahise mvuga nti rero ibi bintu bimbayeho ntabwo nabyigumizamo ahubwo reka ngende mbisangize bagenzi banje ku basore bafite urukundo bakundana n'abari batandukanye bakundana n'abari hanze mbasaba ko bakwitonda ntibahubuke ngo kuko barumva ko ibyo ndi kuvuga ko ari ukuri kandi nta kinyoma kirimo byarambayeho n'uwo mukobwa n'amafoto yiwe ndacaye afite ndaza kuyerekana mwaza kuyabona ni ukuri ikintu nari nipfuje kuba nasangiza abagenzi banje nico yaba n'abakobwa bafite iyo ngeso nabo nyene bisubireho bakoresha umutima w'urukundo bareke kubesha abantu bareke kwirukira amaronko nimba akundanye n'umuhungu kenye bihanganira ubwo bukene bwabo kuko nabo nyene ababubayemo nukuri ibintu byambayeho nivyo kuva ico gihe nanje nduko nyene nta n'igice ndi kuronka ubuzima bwahise busubira hasi muri make mbaye uko nyene n'akazi ndiko ntago gashemeye ariko ndakihangana uko nyene ko kameze kuko mbese nibaza yuko nzasubira kuronka uburyo amafaranga nahora ndonkaga ubu ndi hasi cyane nukuri yego umuntu yavuga wenda ko ari inkuru isa naho inababaje ku yandi ruhande ariko wenda tugaruke inyuma gakeya aho inkuru yatangiriye twibaze ngo kugira ngo wenda umuntu agwemukire gutyo nk'uko bibwiye abantu ko babyumvishe ubundi mwari mwamenyanye gute ko ari igihe usanga wenda ahuye n'umuntu mutaragiye kinini cyo kuba mwamenyana akaba ari impamvu wenda yanagugena gutwara ibyo bintu kuko utazi ngo anaturukaye wenda wayo uzi ngo abahehe wajya no kuba mubariza mwari mwamenyanye gute ubundi uburyo twamenyanyemo twahuriye ku rubuga turiye ku rubuga ruhe rwa Facebook turavugana haragera aho umwanya tubonana tumaze kubonana rero nibwo byahise kumvikana ndamubarira ikibazo mfite aranyemerera ndamubaza amavuko sanga amavuko yavuka ndahazi yego kandi naho yarabaga i Bujumbura nari mpazi yego iwabo wari uhazi nari mpazi haturuka usibye kumenya ngo inzu ye niyi ariko yambarira umuhanda uwo muhanda yambarira ko nari nsanzwe ndawuzi ko aho yaturaga narako muri iyo narahakoraga muri iyo ntara yabamo naragiye kuhakoraga nari mpazi gusa sinari bwiyerekane muri famiye ngo bambone ariko we yaranyerekana
ari muri famiye ati umukunzi dukundanye n'uyu. Yego. Wigeze utekereza se kuba wajya gushaka muri iyo karitsiye yabagamo ngo baze wenda amakuru ye? Ya kuva icyo gihe kuko nahise ndonka akazi byihuse kino mu Rwanda sinabashije kuronka uburyo njya muri famiye ye, ariko navuga ati nta kibazo ko naramwizeraga. Namwizera kandi cyane, navuga ati nta kibazo nzazira umunsi umwe nze kubasura ndabamenye. Yego. Ubwo wenda reka twibaze ngo abo bantu bahura kuri social media ibibazo nk'ibyo ngibyo wahuye nabyo nabo bahura n'ibindi, bajye bitondera biki ni experience wakuyemo? Ya experience nakuyemo nuko ntazashobora kuba navuga nti nongeye kuba nahubuka mu kibazo nk'icyo nagize mbere. Ngo duhuranye n'umuntu ku rubuga ngo duce dukorana ibintu vyerekeye ivy'ubukwe cyangwa se ngo mubuke ngo dukundane, ahubwo iciza nzamaza nitonde ngende gahoro niga umuntu ese ninde ni umuntu muki ntohoze no muri famiye ubuzima bwiwe bwose menye n'uburyo nawe ntwakunda n'ubwo nzamwitwaramo n'ibyo nzagenda amenya muri ico gihe. Ndanahanura n'abantu babakundana baba bavuye bababona barose ku mbuga zitandukanye nabo nyene bitonde ntibahubuke. Yego. Okay. Rwose hanyuma umuntu yakwibaza ngo noneho muramenyanye murakundanye utangiye kujya umwohereza amafaranga yo kugura ibikoresho, umva byose biba byageze kunera upanga nyine gukora ubukwe nkuko nabivuze mu magambo makeya. Umuntu yakwibaza ngo za mwana yari yaguciye zo wari warazimuhayeho cyangwa wari utaramuhayo? Ya izo nkwano iwe yambaye ngo nzazohereze. Ndamwita oya inkwano ndaye amafaranga ndayabika nzaza nyitangire. Yego. Kuko yarambare ngo tugurize konte turi babiri. Ambata oya konte tuzayuguriza turi abantu babiri nitwamara kubana. Yego. Aya mafaranga ye nari nyafite uwo munsi navuga ati nzaza mu kwa 9 nanjye nkwano uwo munsi nikugenda ndayatahukanye. Yego. Wamwerezaga amafaranga yo kugura ibikoresho akabigufotorera akavuga ati koko ibikoresho byaguzwe. Yego. Birangira uje gusanga bitari byo. Wageze kuvuga ngo yageze kuguhamagara yarashatse? Yego. Yaraguhamagaye ingingo nyamukuru aje gukubwira ari yihe? Yari yo kumbaza ngo kuko namuhevye ego ibintu nk'ibyo. Namubare nti Jess mu buzima bwanje nta muntu njyameba ahubwo nawe niwe watuje nyene ko yamaze gutuza amaze kwihakira nubwo namusubije nyene nta kibazo numva mfite ndamusubiza. Yego. Hanyuma amafaranga yarariwe atari na make batubwiye ko ari $1,000,000 ngahe? Muri $1,800,000. Byara amanyarwanda byara amarundi? Yari amarundi. Yari amarundi. Mbana yoheza amanyarwanda kugeza ari akaba kavunjisha. Bakavunjisha. Hanyuma birangira uhevye burundu? Byarangiye mpevye kugeza na n'ubu narahevye burundu nta kintu na kimwe ndi kubaza nta naho naronka naho nabariza. Yego. Ese umuntu yakwibaza wenda ngo iyo bigenze gutyo hari igihe umuntu wajya bamuhemukira nka gutyo umuntu akuriye amafaranga gutyo bakaba batekereza ku nko yemukira umuntu ugize bikubaho ngo bitekereze gute ko si umuntu wamemukiye nanjye wamwishyura bijya bibaho? Ya muri ico gihe naravyibajije ko nanjye namuhemukira ariko ngatekereza ndevye n'ubuzima yanyuzemo navuga ati ntago nasubiza mu bibazo nawe yanyuzemo nubwo yabinkoreye ntago namusubiza ahubwo we nyene azavyibaza mu buzima bwiwe bwose. Naje ngahatuze ariko nanje nubwo yanshize mu gikomere nta kibazo nzihangana. Yego. Ariko bagenzi banje bo nibambare ati wamurogesheje amafaranga ni menshi urevye ubuzi dukora ko burushanya buvunanye kubufata amafaranga ukwezi ni kunini ariko gacura nk'uwundi muntu mwibaza ngo mugiye gushinga urugo muzabana agahita gukora ibintu imbere wamurogesheje. Ndavuga nti nivyo ariko nago nabikora. Yego. Reka nziyakira nta kibazo nimdo nk'ibindi nzabironka ariko nubwo nazasaba kuronka ivyo nari mfite mbere nziyakira. Yego. Wenda umuntu yakibaza rero none ngo ayo mafaranga yarariye ni menshi cyane ku buryo no kuyabona byagutwaye n'igihe kinini yamwoherereza. Abakobwa bakora ivyo bintu bo ubabwira iki? Ya abakobwa bakora ivyo bintu nabara yuko bakwihangana bakareka gukora izo ngeso cyangwa se bakajya utwo baronse. Yego. Iyo ngeso bakayireka kuko umuhungu
ni umuntu uranga amafaranga yacumukuye cyane yego nawe uri umukobwa wisubiza gufata amafaranga y'uwo muntu akeneyemo ubuzima nuko ubu mwishe mu mutwe kandi cyane yego rero umuntu yakwibaza ngo ukurikije ibyo bibazo ibyo bintu byose yagiye kubeshya kubwira ngo yaguze ibikoresho nabigure kubeshya ko mukemeranya ko muzabana bikarangira bitabaye ntabwo ugeze ushidikanya ko na bwa buzima yakubwiraga mbere mutaramenyana cyane nabwo bwari ibinyoma na cyane cyane ko atigeze akujyana iwabo ibyo byose nahise mbyibaza mvuga nti ahubwo ni imitwe ahubwo n'ikindi naco nahise nibaza bimwe nabimukoreraga nk'ibintu byo kuba namwambika ubwo nibyo nasigaye mwambika mwishe nahise nja mu gishingo c'umuvyeyi yego nubwo byaye bwabane nahise nja mu gishingo c'umuvyeyi yari n'umuyisilamu deja nahise nayo mu Isilamu ariko icyo gihe navuze ati genza nzenje iryo dini ariko makatubane kubera we ibyo namukoreraga rero bimwe muri cyane nibaza nti kuva icyo gihe maze kubona ubuhema nkore nzi ko bimwe mu byinshi byari ububeshi yego kuko namuheza amafaranga menshi nanje ubwanje ndayabazemo navuga nti ngiya nkicara ahantu ngatuza mvuga ati mfite ubushobozi kabisa kuko nayo mfite imigambi amaproje menshi nazakora turi kumwe nawe ariko byahise biba amazi hari igihe umuntu ahura n'ibibazo nk'ibyo akumva yanze ubuzima akumva arihebye akaba yatekereza no kwiyahura ibyo bigeze ubitekereza cyane rwose ntabitekereje icyo gihe kuko umuntu aguhemukiye surprise ako kanya nta nubwo tuguteguza nashatse kuza kwiyahura icyo gihe nari mu rugo kandi ndije nyene kanya gatima karaza ko kuza kwiyahura ariko umugenzi wanje agahita telefona uri hehe ndahana hariya agacaza kundeba icyo gihe nari namaze no gufata na decision yo kuba nashaka umugozi ko namaze no kuwutumako ariko abo duturanye batabizi icyo gihe nibwo yahisaza araza kuntora tuza kubana nawe arambara ati ndabona ko ufite uburyo bwo gushaka kwiyahura ndiyimanganya ntoya ntabyo nashakaga arabibona nibwo icyo gihe rero yahise abibona agenda anganiriza andemesha ncengera niyakira gahoro nayo ubundi icyo gihe yatabawe nta buzima mbafite umuntu yakibaza ngo iyo abantu batekereje kujya ku rwego rwo ngo twapanga ku bana wenda baba bakunanye igihe kinini wowe mwari mumaranye igihe kingana iki mukundana ubundi nakubeshe wari umwaka nyine twakundanye nivuga ngo twabonanye mu tariki 10 z'ukwa 9 muri 2019 kuva icyo gihe rero umwaka wose wa 2020 twawukozemo amaproje yego ibyo nabikoranga kugira ngo nihutishe urubanza tubane bitewe n'ibibazo yanyuzemo yego mvuga ati reka mukure mu bikomere yanyuzemo byihute ngo wabikoraga nko kumugirira impuhwe yego hanyuma mukundanye uwo mwaka wose hanyuma wavuye i Burundi ryaruza mu Rwanda jewe nahise mva i Burundi muri 2019 tukimenyana yego mu kwezi kwa 10 nibwo nahise mfata inzira yego hanyuma ibyo byose birabaye ni ingaruka nyinshi wagiye uhura nazo muri urwo rukundo rwawe kujya gusezera ku kazi wari uriho kari kagutunze kanaguhaga iby'umuha ibyo byakujemo bite uburyo byanjemo n'uburyo byo bwanjye nabyisanzemo kuko nabona yuko nintabikora nabona yuko abona yuko ndi kumubesha yego niyo mama yavuze ati reka mbikore abona yuko ndi mukuri kuko hari abakobwa bibaza ngo uyo mukundanye n'umuhungu abenshi baca bibaza ngo ugiye mu mahanga ngo itukura nkunde mukunzi mu mahanga nabwo ati jewe si byo bintwaye reka nkwereke uburyo nanje ko nkwemera kandi mukunda cyo gituma naca nkora mwohereza amafaranga kugira ndi seriye yego kubatekereza ko kugira ngo wemeze umukobwa ari ukuba wohereza amafaranga cyangwa umukorera ibindi bintu bitandukanye baze gukuramo iriya isomo bakuramo nuko batahubuka nimba umukobwa kuba leta nkeneye kumenya uburyo mwo unkunda ahubwo mubarire nti wewe kurikiza ibyo ndi kubarira ni ku buryo ikintu cyerekana ko ngukunda
si impamvu yo kuba naguha ibintu ngo gura ibi na biriya ahubwo umviriza amagambo nkubarira n'ibyo tuvuga n'amaproje yose dushinga ibyo nibyo bintu nyamukuru bigize urukundo yego. Okay, ako kazi nakwaje ngo impamvu zatumye isezera ko ako kazi wakoraga ni izihe? Impamvu nasezeye ako kazi ni uko nari maze kubabazwa n'urukundo nari ndimo, maze kuribwa mu mutwe, ndavuga nti hako nakomeza aka kazi mfite n'indi stress ntaba nkora akazi nabi ngasanga ndi konona ibintu bya bene byo. Ndavuga teka manze fata mpagarika akazi manje ahantu ntuze nduhuke ko yavyaye bitewe n'uburyo n'ubuhemu nari ngiriwe n'uwo mukobwa. Kubana n'icyo gikomere kugeza n'uyu munsi wa none ugitekereza kuzongera kugira undi mukunzi? Kubitekereza numva nta gitekerezo mfite kuko ndacafite igikomere kandi bose nahise mbafata nkuko ari bamwe bose, nubwo namuronka mbona yuko nubundi ari bamwe kuko ntuhagenda kumukunda ngo rero gusaba nk'ibyo undi yasabaga. Bose bashira ko muri babandi bose ari yanzira imwe, niyo mpamvu gukunda sindi kubiteganya. Yego, ikindi naco nta mukobwa waza kuronka ngo akugirire impuhwe, ni kwa kukwaka bwa bufaranga bwabuke, nanjye nta mafaranga afite, niyo mpamvu gukunda nabaye bihagaritse. Umuntu udafite amafaranga gukunda kuri ubu ntabwo bikunda? Ni benshi usanga bagukunda bazi icyo bagushakaho. Nubwo waba udufite, nubwo nanjye naba mvuga nti reka nsubire nshaka umukunzi, babona ko n'ubundi yanzira ari yayindi nyene. Yego. Okay, yitwa Jasper. Hanyuma rero wenda ibyo byose birabaye, ni isomo rikomeye, ni ubuzima bukomeye umuntu aba yaragiye acamo, bikanagera naho wumva utakongera gukunda. Bose utekereza ko baba bameze kimwe? Ngiye kuri jemba mbona ko bari bameze kimwe. Yego, usibye ko abatari bose ariko bitewe n'igikomere bawanyuzemo, bose bitashira ko ari nka bamwe. Yego, kuri jemba mbona ko ari nka bamwe. Yego, uramutse ugize nk'amahirwe cyangwa se wenda sinzi niba nabyita amahirwe, muramutse mwongeye guhura, wumva ari nk'iki wamubwira? Nkuko bishitse tukahura, namubarira ko nanamushimira kuko sinamangure umugome. Namushimira kuko yabikoze yabiteguye. Namweti kabisa warakoze. Yarakoze kuguhombya? Kuri jewe navuga nti warakoze kuko yabikoze yabiteguye, kuko ntako yabikoze atabiteguye. Yego, Imana izo guhezagire ntariko ico wamenya coco uzabibazwa. Yego, sinamukomeretsa ahubwo namushiramo umunezero. Yego, kuki wamushimira se nakiza yagukoreye? Mpamvu namushimira nuko aba yakoze ikintu, nuko urukundo twanyuzemo ababizi n'ibikomere byose yanyuzemo n'ibyo namukoreye. Niko namubarira nti ibyo wakoze byose warakoze, nawe akaza kwiyumvira nyuma ni ese kuki anshimiye. Nahubwo burya ntashobora kuba anshimiye bitewe n'uburyo yababaye. Namushimira ko namwe ko yambabaje, ko namushimira muri make. Yego, uko ngiye kumubaza leta bizana ibindi bibazo. Yego, uko muri je nanje sinzi nimba byarambayeho, sinshaka kuba nasubira muri bwa buzima ngo nishe mutoroma cyangwa duhure, kuko ngiye kumubaza ko yambabaje waho usanga tugiye kugwana n'ibindi nibwo asanga byemwe bikomere. Ntabwo namwareti festation kabisa, ahubwo ubwire n'urugo rwiza. Yego, aramutse agarutse gusaba imbabazi so wakongera kumubabarira? Ati wenda nabitewe n'ibi ariko ndagira ngo mbabarire. Imbabazi ntazimuharira, ariko kuvuga ngo twongeye ngo tubane ntabwo byakuna. Mwete ndakubabariye n'ubundi kuba kwise no kubabariranira. Yego, ariko uzabibazwa. Ubu waramubabariye se? Kuri jewe namubabariye ko nari maze kwiyakira, nubwo atansabye imbabazi nariyakiriye. Ubwo si ukurenzaho? Ntabwo ari ukurenzaho. Yego,
kuri jewe vraiment namubabariye nubwo twahura nta kibazo namwe ati komera yego nkeneye kwiyakira vraiment no kwihangana ariko riba ari n'isomo riba ari na experience wenda y'ibintu nk'ibyo bikubayeho hari igihe bitakongera nizera ko sinifuza ko byakongera yego sinifuza ko byakongera yego rero ku isi niko bimeze hari ubuzima umuntu avuga n'undi udukurikiye nakumva byamubayeho undi muntu udukurikiranye nawe byabayeho nk'ibyo byakubayeho waze kubyitwaramo gute kuko abantu ntabwo bakira ibintu kimwe nabyakira uko nyine yego kuko ni benshi bashobora kuba banyuramo muri ibi bibazo n'abantu usanga bitigeze bibabaho ariko buri muntu wese aba afite ibyo yanyuzemo kuko hariho abo usanga je ibyo nanyuzemo atari ibyo abandi banyuzemo yego nakundi no kwihangana kabisa turimo turagana ku musozo rero sinzi niba hari ubundi butumwa ufite wageza ku baba badukurikiranye hanyuma tukakureka yego ubutumwa nta bagenzi banje nuko ikintu cya mbere bogenza gake na cyane cyane mu rukundo bakamenya uwo bakundanye uwo ari we bagatohoza yaba ku mukobwa cyangwa se ku muhungu ni ukuri ndabasabye ntibahubuke urukundo z'ubu ni nyinshi ariko usanga bamwe nta rukundo nyarwo bafise ahubwo bishakira ibintu byo hanze basa nk'abahungu bagenze gake simbabujije gukunda ariko bumve iyi ntahe ishize hanze bayumve n'abamenye uwo bari kumwe ese byifashe gute yaba no ku bakobwa yego ikindi nacyo nabasaba ni impanuro kuba nagize ibibazo nk'ibi ngibi kuko byarambabaje kandi cyane turoma ndacyabifite yego ikindi nacyo nta kazi mfise abumvaho ko hari icyo bandushaho bitewe n'akazi nk'uko nabivuze ko ndi umukwiziniye bankorere icyoroshe yego nimba ari akazi ko yaba nk'ibiraka ndabikora ndebe ko nasubirana nkaba nk'uko narindi imbere yego haba ku manza zitandukanye mu bukwe yego ya muri aparitema yego ibintu byo guteka ndabikora kabisa barebe icyo bamfasha yego sinzi ko natanga na kanimero sinzi nta kibazo yego nimero yanje ni 078 60 12 518 na WhatsApp niyo yego okay wakoze cyane kutuganiriza yego kadushimiye n'abandi bari bakurikiranye yawe TV reka dusubire mu biganiro byacu bitaha amahoro y'Imana abane namwe yego